nayi le tsotsi mfethu le tsotsi iboshiwe lena to Hawu ubosho nonkosikazi wakhe ko angisanandaba noma uboshe no-anti wakhe mfethu la wathi le inja yegempela yonke itrack yegospel yenswembo icavayo yenziwe litsotsi ngiyakutshela baba yosimoshile mfana wakufana da kodwa kuyafana mfethu masisto lo mchithi kuyena osiboshe kuqala sakhumbula mfethu kuyafana mfethu noma ngasimosha-ke 100 guy 10 out ya mfethu as long as usifohlozisa ntwana asifohlozise sibe yita Angakhathana amafesta ayike into azosifohlozisa yona simashile phethu indaba yalena mina ngithi asiyeke vela kusekubuyela emuva manje asiqhubeke phambili ntwana sibuyele emuva ntwana masiye police station asemzomkhipha mfethu kumele simkhiphe siye police station sibale something mfethu uthana sithandazela le police station wasibaya police station bazokuthatha serious wena police station unje